10. godinu za redom održava se na Adi Ciganliji takmičenje zmajevih čamaca. Razume se, naša Anja je tamo u prvom redu. Anja, koliko se takmičara prijavilo i za koga navijaš? Imaš li favorite? Zorane, moj favorit je upravo prošao kroz cilj, ja sam presrećna. Ove godine se prijavilo 15 timova, što je ukupno oko 250 učesnika. Ja ću nastaviti da navijam sad i za druge timove, da ne bude da imam samo jednog favorita. A o tome kako je protekla priprema za ovogodišnju trku, reći će nam moja sagovornica, generalni sekretar Srpskog Dragon Boat saveza, Ana Duduković. Ana, dobar dan i hvala vam što govorite za jutarnji program Tanjug televizije. Dobar dan, pozdrav svim gledaocima. Evo, upravo je završena seniorska trka, žene su bile u njoj, gde je pobedila ekipa Adskih zmajeva, čestitam im ovom prilikom. Pripreme su krenule već mnogo ranije. Što se tiče klubskih ekipa, one se pripremaju tokom cele godine i nema prestanka, zaista za njih sezona stalno traje. A što se tiče ekipa studenta i srednjoškolaca, oni su u prethodne 3 nedelje ovde dolazili na organizovane treninge, u klubove su bile raspoređeni i onda su tu trenirali, učili tehniku zaveslaja, učili koja je uloga kormilara u čamcu, koja je uloga bubnjara, uveslavali se i ja se nadam da će danas najuveslaniji tim i da pobedi. A ko su sve učesnici? Ja ovde vidim da ima dosta ljudi i svi su različitih uzrasta. Da, ovo je sport u kojem nema ograničenja ni u polu ni u godinama, kao što možete da vidite. Imamo u okviru kupa za studente, imamo srednjoškolske ekipe. Moram da vas prekinem, da zamolim mog snimatelja, ako možemo samo da idemo slikom da pokažemo pobednike. Da, možemo, evo i ovde prolaze, tako je. Evo samo sekund. I nastavite, molim vas, izvinjam se što sam vas prekinula, znači seniorska ženska ekipa je pobedila, evo oni sad upravo prolaze pored nas, ko se još takmiči? Tako je, danas učestvuju i u okviru kupa za studente i srednjoškolce učestvuju studentske i srednjoškolske ekipe, to su ti mlađi takmičari, a kada su u pitanju klubske ekipe, zaista imamo sve kategorije, od tih mlađih juniorskih do onih seniorskih, ono što je karakteristično, kao što možete da vidite, ovde imamo i seniorske ekipe koje su preko 40 godina, 50 i 60, čak seniorice su 60 godina i više. Tako da svi su dobrodošli da nam se priključe, možda ne moraju takmičarski i da izlaze ovako na takmičenje i da veslaju ako im je to previše naporno, mogu da dođu, da uživaju u ovom duhu zajedništva, u ovom timskom duhu, ove sjajne atmosferi, da se rekreiraju možda posle posla ili u penziji ili posle škole, tako da evo svi su dobrodošli da nam se priključe. A kako izgleda takmičenje, odnosno koliko je takmičarima teško, pošto jutros je padala kiša, evo sada je sinulo sunce, koliko je za njih izazovno da ulaze u vodu, a temperatura vode znamo da je sada zaista hladna? Pa najveći neprijatelj na vodi je vetar. Tako da sada i ne duva toliko strašno. Kada su temperature niske i ako nema vetra, mnogo je manje naporno takmičarima nego kada je vetrovito. Oni su navikli, klubske ekipe su navikle na sve uslove, a što se tiče studenta i srednjoškolaca, mi smo i gledali da njihov kup bude nešto malo kasnije u toku dana, da mogu i da se naspavaju, lepo odmore i da veslaju po lepom vremenu. Sad kao i u svakom takmičenju, najbolji pored toga što odnosi pobedu, on dobija i nagradu. Šta čeka pobednike na cilju? Tako je. Osim te prestižne nagrade i titule najboljeg, svi će dobiti i medalje s kojima mogu da se diče do sledeće godine, kada će možda neko drugi osvojiti to prvo mesto. Hvala vam što ste govorili za Tanjug. Ja ću nastaviti ovde da navijam sad i za preostale ekipe i, boga mi, raspitaću se kako mogu i ja da se prijavim za sledeću trku, pa ko zna, možda naredni put me budete gledali kako veslam iz čamca. Zorane? Hvala ti, Anja, budi zmaj.